Amahoro y'Imana bane namwe mukurikira PBO Entertainment TV. Mbahaye ikaze, nitwa Paul Biri. Ngarutse ku nkuru n'ubundi iri kuvuga mu ikipe ya APR FC. Nuvuga ni episode kuri episode. Iraza kuba nka seri ya filime. Nukuvuga rero ngo biteye bite. Muri iri joro nyuma y'inkuru nari nakoze ivuga yuko Rugajurigani, uwitwa Kalisa Georgine, uwitwa Jangwani bose batawe muri yombi. Nkanavugamo yuko uwitwa Ishimwe Rikari, umunyamakuru wa SKFM, nawe yahamagajwe. Ndabanza gatoya nkosore, ntabwo aba bose bahamagajwe na RIB, ahubwo nkuko mubizi ikipe ya APR FC yegamiye ku gisirikare cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda nacyo RDF kiripotinga muri Minisiteri y'Ingabo. Ubu ni ukuvuga ngo iyi kese ntabwo ireba RIB, nta nubwo ireba polisi, ni kese irebana n'ingabo, igisirikare cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo aho barimo baravugana n'igisirikare cyangwa se n'abasirikare, ntabwo bari kuvugana na RIB. Niyo mpamvu mu kanya kashize umunyamakuru wa Radio TV 10 witwa Oswald Oswakem hari message yatambukije cyangwa se ubutumwa yatambukije ku rukuta rwe rwa X avuga ko, reka mbubasomere, yavuze ati kubivugwa ko ba Rugajurigani baraye batawe muri yombi, umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri agize ati aya makuru sindayabona, ni dosiye irebana na kashi bivugwa ko zanyerejwe kuzo APR FC yakoresheje ku mukino wa Pyramide muri CAF Champions League i Cairo muri 2022 muri 2024 mu mbabarire. Iyi message rero Oswald Oswakem yayigaragaje nyuma yo kumva aya makuru ko Rigani na bagenzi be bafunzwe. Biba ngombwa yuko abaza muri RIB. Umuvugizi wa polisi nyine yabihakanye kuko nta makuru abifiteho. Ashobora kuba yafite ariko ataragira igihe cyo kuyatangaza. Gusa igihari ikizwi nuko aba nkuko byavuzwe guhera kare bafunzwe, ahubwo ntabwo bafunzwe na RIB cyangwa se ntabwo bari ku biro bya polisi ahariho hose. Niyo mpamvu ibi umuvugizi wa RIB ahanini ntabwo bimureba kugeza ubu. Niyo mpamvu icyo yasubiza ni nka kiriya nyine ko nta makuru abifiteho, icyo cyo kibe kigiye ku ruhande. Hanyuma rero nyuma yo gusohora inkuru nabagejejeho mu masaha ashize, umunyamakuru wa SKFM cyongeye kugaruka aka kanya, nawe yamaze gutabwa muri yombi, ndetse biravugwa yuko bagenda biyongera amasaha uko agenda yicuma bitewe n'amanyanga yakozwe akorewe ikipe ya APR FC, bigatuma amafaranga y'iyi kipe anyerera cyangwa se anyerezwe cyangwa se aribwa mu buryo butateguwe kandi budafite inyemezabwishyu cyangwa se butazwi. Mbibutse ko uyu munyamakuru ukuri iki gitangazamakuru kimaze iminsi mike yagishinzwe, yaramaze iminsi asenya ikipe ya APR FC. Umukinnyi wese waguzwe akavuga yuko adashoboye akamusenya, yava mu mahanga yaturuka yaba umunyarwanda. Ibyo rero gusenya ikipe ya APR FC nta yindi mvano nuko muri manda yarangiye yahabagaga cyangwa se hari icyo bita inzibyo. Icyo nicyo yari yarahawe nkuko biri kuvugwa, nibyo nibivugwa kuko ntabwo turabibonera gihamya. Kindi kandi ntabwo abangaba bari babishinjwa ngo babihanishwe cyangwa se inkiko zibibahamye, biracyavugwa, biracyakekwa. Ariko mu bikekwa ikivugwa nuko uyu munyamakuru we na bagenzi be n'uyu Rigana arimo bahabwaga amafaranga n'ikipe ya APR FC muri manda yacyuye igihe ya retired Colonel Richard Karasira, ari nawe wayoboraga ikipe ya APR FC, akaba yarayivuyemo mu kwa 11 umwaka ushize wa 2024.
iyi komite yari yarafashe ibitangazamakuru bitandukanye harimo na radiyo Rwanda, radiyo y'igihugu, hanyuma ikagenda ikurayo umunyamakuru umwe cyangwa se babiri, ikabagira abantu bayo mu buryo bw'ibanga. Hanyuma abo banyamakuru bakajya bavuga ikipe ya APR FC neza, kabone nubwo yaba yakoze amakosa bakayivuga neza, bityo kugira ngo babashimishe mu gihe yasohotse, igatwara ba banyamakuru ikabamenya kuri fagitire yayo. Ni ukuvuga ngo ibyo bakonsomye byose bikajya kuri fagitire yayo. Ni ukuvuga ngo amatike y'indege nari nabigarutseho n'ibindi bitandukanye, ku buryo mu byavuzwe havuzwemo ko noneho abanyamakuru bari basigaye biyumva bumva bakomeye no kurusha abakinnyi, ku buryo bari basigaye barya mbere y'abakinnyi, kandi abo bakinnyi ari bo batumye basohoka bajya muri izo ngendo zose zituma bamenya ahantu hatandukanye, yewe bakanarenga, usibye no kubamenyera byose byo kurya aho kuryama, bakanabaha na misiyo. Ayo mafaranga rero niyo aba ari kuryozwa. Amafaranga ya misiyo, urumva ntiwasohora amafaranga mu kigo ngo wandike ngo Rigani Rugaju tumutanzeho ibihumbi wenda 5 by'amadolari, runaka wenda Shimwe Rikari tumutanzeho ibihumbi 4 by'idolari. Ntabwo ushobora kubijustifia, kubera ko ikigo kizi abantu bagikorera, abo baba banditswe, baba bafite n'ibindi bagenerwa byose kandi bisohoka buri kwezi. Ntabwo rero wajya gushyiramo Rigani Rugaju, ntabwo wajya gushyiramo n'undi munyamakuru uwo ari we wese ngo justifie uburyo umuhaye amafaranga kandi atanditse. Kandi n'ubundi nawe ntushobora gukora ikosa ryo kuvuga ngo urayanditse ngo ugaragaze uburyo yasohotse, kubera ko ubizi neza ko aba ari amanyanga, kubera ko atari umukozi w'ikigo. Mu yandi magambo, amafaranga yasohokaga mu buryo bufifitse, bwumvikanyweho n'ubuyobozi aho hagati bya komite, ariko mu by'ukuri nta kintu kibyemeza mu buryo bw'inyandiko uburyo amafaranga yasohotse, ku buryo wabijustifia cyangwa se wabidefanda bigakunda bikumvikana. Icyo rero nicyo bari kuryozwa cyangwa se nicyo bakurikiranyweho n'uwo mugore wayasohoraga. We noneho binavugwa yuko amafaranga yanyereye aciye mu biganza bye ari kugera kuri miliyari y'amanyarwanda. Ni hagati ya miliyari y'amanyarwanda na miliyoni 600. Ni ukuvuga miliyari 1 na miliyoni 600 z'amanyarwanda na miliyari 1 na miliyoni 600. Aho ngaho nibyo kugeza ubu biri kuvugwa, ariko kese nyine uko igenda imara iminsi amakuru agenda asohoka ajya hanze. Nubwo amakuru y'ingabo z'igihugu murabizi ko nyine amenshi aba ari ibanga. Nk'ubu ngubu uwo wabaza mu gisirikare cy'u Rwanda ashobora kukubwira yuko ibyo bintu ari ibihuha, cyangwa se akakubwira yuko nta byazi, nk'uko n'umuvugizi wa RIB yabivuze. Ariko niko igisirikare gikora. Gusa amakuru ari hanze bwo uyu Ishimwe Rikari muri uyu mugoroba amaze gutabwa muri yombi nyuma y'uko yigambye kuri radiyo, nabyo bitagaragaza ubunyamwuga, ko yahamagawe n'umuafande umwe, yamara kumwibwira akamubwira ko amukeneye, undi ngo akamubwira ngo ntabwo nshobora kuza, banza wandikire ikigo nkorera kugira ngo mbone nkwitabe. Ubwabyo ni ibintu bitagaragaza ubunyamwuga, kuko ntabwo icyo ari ikintu cyo kuganira kuri radiyo. Ni ikintu abantu baganirira mu gikari, akabibwira wenda bosi we cyangwa bagenzi be uko byamugendekeye, ariko si ikintu cyo kuza ngo uvuge kuri mikoro usa nkaho wishongora. Uyu Ishimwe Rikari no mu minsi yashize yigeze gusa nkaho bari kuvuga ku bijyanye n'uko urugendo rwagenze rwo mu Misiri bajya, ikipe ya APR FC ijya gukina na Piramide ikanatsindirwa y'ibitego 3-1. Mu gihe bari mu kiganiro, ndabyibuka ari kumwe na Sam Karenzi na bagenzi be, nibwo yavuze wumva ko nyine yatura mu buryo nakwita bw'ubwishongozi, avuga ko yagiye mu Misiri ku itike ye,
akimara kuvuga iryo jambo ngo yagiye mu Misiri ku itike ye, bose basekeye rimwe, abo bagenzi be bari kumwe muri studio, ni ukuvuga Kazungu, ni ukuvuga Sam Karenzi n'abandi, baramuseka. Bamaze kumuseka ashaka kwemeza bagenzi be yuko yitegeye. Noneho icyumvikana inkwenene bamuhaga nigaragaza yuko mu by'ukuri atitegeye, ahubwo yategewe n'undi muntu. Nubwo batabitinzeho cyane, ariko nuko byagenze. Umva uko byari bimeze. Kazungu, uyu munsi kuvugana bari garisi muvugana, abo banyamakuru 8 bavuga, tuje tunavugisha ukuri ko Karenzi abagize neza. Tugi Kairo, abanyamakuru bahagurutse mu Rwanda, yari jewe nari nitegeye, hagurutse Anta wa radio de, buretse gato wa radio dis, buretse gato ya kuko ari ibintu byo kuvuga kwitegera Karenzi kagaseka. Karenzi niko nikaje. Kazungu, uyu munsi kuvugana bari garisi muvugana, abo banyamakuru 8 bavuga, tuje tunavugisha ukuri ko Karenzi abagize neza. Tugi Kairo, abanyamakuru bahagurutse mu Rwanda, yari jewe nari nitegeye, hagurutse Anta wa radio de, buretse gato wa radio dis, buretse gato ya kuko ari ibintu byo kuvuga kwitegera Karenzi kagaseka. Karenzi niko nikaje. Muri iki gihe Ishimwe Rikari yishongora, birumvikana neza ko umukoresha we ari we Sam Karenzi yahise amuseka, aranamubwira ati ibi bintu byihorere. Impamvu yawe yarayizi, ariko ntabwo babitinzeho kubera ko bashakaga kurinda umwuga cyangwa se no kurinda ibanga ryabo. Uyu munsi rero wa none ryamaze kumeneka se cyangwa ryamaze kujya hanze. Ibi byose yaba Ishimwe Rikari akurikiranyweho na bagenzi be ni ibijyanye n'ayo mafaranga. Ubundi ntabwo byumvikana ukuntu indege ujya kuyitega itike bikaba ngombwa yuko ubanza kubaza muri ekipe ugiye guherekeza, kandi uri umunyamakuru w'igitangazamakuru, cyangwa se kuvuga ngo ugiye mu gihugu ngo ni ngombwa buri gihe ujyane n'iyo ekipe. Ku ruhande rumwe hari aho wabyumva ko ni uburyo bwo gufasirita cyangwa bwo gufasha umunyamakuru kugenda ntayobagurike akajyana na delegasiyo yuzuye, ariko nanone ku rundi ruhande wabikemanga uvuga uti ashobora kuba yategewe na ya ekipe cyangwa se byose biri ku mutwe wa ya ekipe, hanyuma mu kugaruka muri shampiyona n'ubundi wa munyamakuru akazajya ahengamira kuri ya ekipe bitewe n'uko yajyanye nayo, ikagira ibyo imugenera mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. Icyumvikana rero neza nuko uyu Ishimwe Rikari ntabwo itike yari yayitegeye nk'uko yabyivugiye. Abamusetse nibo bamunyomoje, iyo batamuseka byari guhita byumvikana neza yuko abihagazeho n'amaguru ye yombi, ariko siko bimeze. Uyu munsi wa none ufite ahandi hantu ari kubarizwa, binahura neza n'ibyo yavuze mu kiganiro kuri radiyo asanzwe akorera. Nubwo uwitwa Kazungu we yamubajije ati se ubundi barimo barabashinja iki, hanyuma akarya indimi akayobya uburara agaca hirya no hino kugira ngo icyo kibazo ataza kugisubiza. Ati ubundi ni gute amafaranga ya APR agera aho ahurira n'abanyamakuru? Icyo kibazo ntabwo yabashije kugisubiza uko bikwiye. Bamwe rero bati ku mbuga nkoranyambaga bati uwitwa Lorenzo Rigani Rugaju ntiwazize, abandi bati Lorenzo atera umwako. Ariko mu by'ukuri iki kintu nacyo nkigarukeho, kuba Lorenzo atahagira ibyo yumvikana na Rigani Rugaju basanzwe bakorana kuri Radio Rwanda ni ibisanzwe, nk'uko n'abandi no mu muryango bashwana cyangwa batagira ibyo bumvikanaho. Ariko kandi nta mpamvu yuko umwe yishima ko cyangwa se bamwe bumva ko Rigani Rugaju ko yafunzwe bamukina ku mubyimba, kubera ko kuba yafunzwe uyu munsi ntabwo bimugira umunyabyaha. Uyu munsi ari mu nzego z'iperereza, ari gupererezwaho, hanyuma aragira ibyo abazwa nk'uko na bagenzi be bari bugira ibyo babazwa, hanyuma nibigaragara yuko bakosheje barakorerwa dosiye, hanyuma babazwe ibyaha bijyanye n'ibyaha bakoze. Bigaragara ko bakiri abere, nk'uko n'ubu bakiri abere kuko nta rukiko rwabibahamije,
bagomba kurekurwa ubundi bagataha. Gusa n'andi makipe n'abandi banyamakuru bumvireho, ibi bintu bimaze kuba virusi mu mupira w'amaguru. Nubwo Perezida Kagame birirwa bamuhamagaza bamugarura ngo mu mupira ngo nazabakemurira ibibazo, ariko haracyarimo ibibazo byinshi. Nawe ibaze, wowe uri umufana wa ekipe, ariko mu by'ukuri wowe utegetswe ko bagukundisha ekipe, yatsinda itatsinda, yakora amanyanga itayakora, mu gihe ibyo ekipe ikora mu kibuga ari byo byakagombye kugukundisha ya ekipe. Ibi rero ni abanyamakuru babikora, kuko nko muri aka gace gatoya k'amajwi nyinnye y'aba banyamakuru, ni ukuvuga Kazungu, Ishimwe Rikare na Karenzi bagarukagaho, wumvise neza yuko bajya muri Cairo mu Misiri hagiye abanyamakuru byibura 8. Harimo abo kuri Radio 10, harimo abo kuri Radio Rwanda, harimo n'abanyamakuru benshi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ikipe ya APR FC cyangwa se n'izindi ekipe zikomeye zifite ayo mafaranga zifata abanyamakuru zikabakoresha mu mujyo wo kuvuga ngo ekipe bayivuge ibyo itanakoze, nka muri buriya buryo bwo gusohoka hanze, kujya mu Misiri. Mu Misiri ntabwo umuturage uwo ari we wese azajyayo, umuntu uzamuha amakuru ni uwagiyeyo ku bintu byagenze. Umunyamakuru kuri Radio 10 navuga neza ikipe ya APR FC ati yagezeyo amahoro, bakoze imyitozo, wenda bagize ikibazo cy'uko Abarabu bazanye ibintu by'ibyotsi, cyangwa se muri hoteli bazanyemo, batetsemo urusenda rwinshi, bagakora inama n'abanyamakuru ba radio yindi wenda Rwanda, n'abanyamakuru bose bagiye muri iyo delegation. Bamara gukora inama bakemeza ikintu bose bari bujye bagarukaho. Uwo kuri Radio Rwanda akabivuga ukwe, uwo kuri Radio 10 akabivuga ukwe, n'uwo ku bindi bitangazamakuru tuvuge nk'iyo SKFM nawe akabivuga ukwe. Birangira kubera ko umuturage we abazenguruka radio zitandukanye yumva uko barunaka babivuze bitewe n'abakunda, yahuye na mugenzi we akamubwira ati numvise bavuga gutya, bavuze ko APR yahuye n'ibibazo, burya ntabwo yatsinzwe kubera indi mpamvu, ahita yigarukira akayikunda. Muri public relations nyine ubwo tayari akazi kaba kamaze gukorwa, nyamara ukuri kwamaze guhishwa kugira ngo harindwe isura ya ekipe. Ibyo rero biragaruka bikangiza ya resulta. Mu gihe byakorewe hano mu gihugu bizarangira abantu bose ya kipe bayose, kubera ko abanyamakuru batatamiye kuri ya mafaranga, bo bazaza babivuga. Niyo bivuga ikipe izaberwa n'urubwa. Aho rero niho abantu batangira kwinyuramo, ugasanga kubera ko iyo nkuru atari wowe wayitaye, wenda bikarangira ababivuze byitwa ko aribo bari guharabika ekipe, cyangwa se byitwa ko bari gushaka views, nyamara atari ko bimeze, ahubwo ariko kuri, ahubwo ibyo abantu baba barapakiwemo ari byo binyoma. Mbere yuko nsoza reka ngaruke kuri aya mafaranga miliyari na miliyoni 500 cyangwa se 600 z'amanyarwanda. Urumva ayo mafaranga mu by'ukuri tuvugishije kuri ushyize muri logique cyangwa mu nyurabwenge, ntabwo aya mafaranga ashobora kugendera muri ayo matike y'indege yatanzwe ku banyamakuru wenda 7 cyangwa 8, amatike ya retour cyangwa se n'ibyo kurya. Ibyo rwose ni ibintu byumvikana, ahubwo hari amafaranga yandi yagiye asohoka adafite justification. Urugero nko muri recruitment, kuri manda yarangiye byagiye bivugwa neza yuko abanyamakuru aribo bakorera recruitment ikipe ya APR FC. Cyo kimwe n'andi makipe abanyamakuru barayarambagiriza, hanyuma bakanaza kubonamo komisiyo. Muri uko kurambagiza rero nka ekipe ya APR FC, murabyibuka neza yuko yaguze abanyamahanga benshi, birangira abanyarwanda bamwe birukanywe abandi baricazwa. Ubwo twavuga nk'abanyarwanda bicajwe harimo uwitwa Nzotanga kugira ngo haboneke umwanya w'abandi bakinnyi batandukanye. Haza uwitwa Ombolenga Fitina, yarirukanywe ajya muri Rayon Sport atari uko yabishakaga,
ahubwo ni abanyamakuru babikoze kugira ngo b'abanyamahanga bo ubwabo bagize uruhare mu kuza muri APR FC babashe gukina. None birangiye ikipe ya APR FC igiye gutanga miliyoni 40 ku mukinnyi witwa Ombolenga Fitina yari isanzwe ifite mu biganza byayo, nta n'ikibazo ayiteje. Muri iyo sezo ya 2023, 2024 na 2024, 2025 ngira ngo na 5, abakinnyi benshi hagati aho babaye flop kandi ari nabo banaguzwe amafaranga menshi b'abanyamahanga, biza kurangira abenshi bigendeye. Ikipe ya APR FC ibihomberamo gutyo. Muri izo transfer rero ikipe ya APR FC ikorerwa na bamwe mu bantu batari muri delegation y'ikipe ya APR FC ishinzwe za recruitment. Niho yagiye agendera muri izo maguye zo kuvuga ngo umunyamakuru yanshakiye mu muhaya runaka, yanshakiye mu muhaya, biza kurangira kuko buriya ntabwo ushobora gukomisiona wenda umukinnyi umukuye muri Maghreb noneho ngo uvuge ngo uramuburaho na miliyoni 5 cyangwa 10. Bivuze ngo abanyamakuru baba bakora igishoboka cyose kugira ngo babashe gutsindagira umukinnyi ku ikipe, yagira ubushobozi atabugira, hanyuma komisiyo ye ikaba irabonetse. Utwo dufaranga bagenda babona ku ruhande nitwo tugenda duteza ibibazo cyane ko ku bantu bize economy barabizi neza yuko nta mafaranga agomba gusohoka adafite justification cyangwa se igihamya yuko ayo mafaranga yasohowe. Ariko ikipe ya APR FC biciye muri ubwo buyobozi yarabikoze, ibikora ibizi neza yuko amafaranga iri gusohora iri kuyasohora ku bantu batari n'abakozi bayo mu by'ukuri, ahubwo byitwa ko ari abantu bayishakira abakinnyi ba nyabo. Uyishimwe Rikari rero yagiye kuri SKFM ya Karenzi akunda kwita senior, nyuma yo gutandukana na Fine FM n'ubundi yakoragaho uyu Sam Karenzi ari nawe umubereye umuyobozi. Asanzwe azwiho kutavuga rumwe n'abandi banyamakuru mu gihe cy'ikiganiro bitewe n'inyungu runaka ze cyangwa se amarangamutima afite kuri ako kanya. Ayo niyo makuru nari mbafitiye muri aka kanya kuri iyi nkuru ijyanye n'ikipe ya APR FC. Biraza kugenda biba ama episode, amakuru uko agenda tugeraho niko tugenda natwe tuyabagezaho. Ndabashimiye, nge nitwa Paul Bire, ninjye mwumvaga, hanyuma naho ubutaha.